impamvu Satani yari muri Edeni nuko Adamu yari akeneye Satani. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yari akeneye Satani kugira abashe kuzamuka cyangwa kugwa. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu ashimwe. Message y'uyu munsi iravuga ngo ku nyungu z'umwanzi. Haleluya. Urakeneye umwanzi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Turakeneye abanzi. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Bwira uwo muri kumwe turakeneye umwanzi. Ko mutabyishimiye se? Murakeneye abanzi. Haleluya. Turakeneye abanzi. Haleluya. Yesu ashimwe. Umuntu utagira umwanzi ni umuntu utacyumaze. Ni umuntu atacyari cyo. Yesu ashimwe. Uwo nta mwanzi agira. Ariko uri umuntu w'agaciro ugomba kugira umwanzi. Ubishaka utabishaka ugomba kugira iki? Yesu ashimwe. Kugira ubashe kuzamuka uzazamurwa n'abanzi bawe. Yesu ahabwa icyubahiro. Kugira ubashe kugera aho ugera uzahagera kubera abanzi bawe. Nukuvuga ngo harimo inyungu zikomeye mu kugira abanzi. Yesu ashimwe. Iyo ufite abanzi, haleluya, ntabwo wirara. Sibyo se? Yesu ashimwe. Iyo uzi ko ufite abanzi ntabwo wirara. Yesu ashimwe. Iyo ufite abanzi uratekereza cyane. Baragupfungura ugatekereza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Iyo ufite abanzi bagaragaza intege nke zawe aho ziri, hanyuma nawe ugatangira ukiyubaka. Turakeneye abanzi. Yesu ashimwe. Vuga uti ndakeneye abanzi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Turakeneye abanzi. Haleluya. Haleluya. Abanzi iyo bafite, haleluya, ni amahirwe kuri wewe. Ntabwo ugomba guhunga abanzi bawe. Ikosa dukora dushaka kugubwa neza, kuba tubayeho neza, abantu batuvuga neza, abandi badusingiza, abandi badufasha, abandi badutera intege, abandi aho uzaba uri mu muteto ntacyo uzavamo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Urakeneye abanzi, urakeneye ibikugora, urakeneye ibikujomba, urakeneye kugira uve mu muntu. Yesu ahabwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Abanzi uzatsinda, haleluya, abo banzi urabakeneye kugira ubashe kubatsinda. Uwo uzatsinda, haleluya, niwe guha promotion ugahita uzamuka. Yesu ashimwe. Umusirikare ku rugamba ugira azamuke aba yarwanye intambara. Yesu ashimwe. Ntabwo witwa generale uko nguko. Hari ibyo uba wakoze by'indashikirwa. Yesu ashimwe. Iyo ufite umwanzi rero ukabasha kumutsinda uhita uzamuka muri ranka. No mu isi y'umwuka nuko nguko. Ubashije gutsinda umwanzi muri spirit, mu isi yo mu mwuka, uhita uzamuka muri ranka. Yesu ashimwe. Haleluya. Aha tuhagaze imbere yanyu hari abanzi twabashije gutsinda. Yesu ashimwe. Nubwo hariho nabandi bari imbere tugomba kugwana nabo. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro. Uko umwanzi wawe abakomeye niko naho uzagera hakomeye. Uko ibikurwanya bifite ubukana bukomeye ni nako aho uzagera hakomeye cyane. Udahunga ibikurwanya. Yesu ashimwe. Uhangane nabyo.
wige guhangana. Yesu ashimwe. Turi mu iyi si ntabwo ari urubuga rw'imikino rwo kunezerwa, ni urubuga rw'intambara. Buri munsi dukora intambara. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Intambara yacu, haleluya, itandukanye n'intambara yabo mu isi. Haleluya. Abanzi bawe ni bande? Haleluya. Hari abanzi bo hanze, sibyo? Haka n'abanzi bari muri wowe. Tu kategori. Yesu ashimwe. Abanzi bari muri wowe ni bande? Haleluya. Umwanzi wa mbere ufite n'ubwibone, ari muri wowe. Umwanzi wa kabiri ufite uri muri wowe ni umujinya. Haleluya. Umwanzi ukomeye uri muri wowe ni gukomereka vuba ngo bandakaje. Yesu ashimwe. Umwanzi ufite uri muri wowe ni kutababarira. Umwanzi ufite muri wowe, Yesu ashimwe, ni ishyari. Haleluya. Bibiliya iratubwira muri Samuel wa mbere ibice 15:23. Haleluya. Nakoresheje Bibiliya ntagatifu kuko Bibiliya yera yabyandika ukuntu bidasobanutse. Ngo kwinubira Imana ngo kuresha n'icyaha cyo kuraguza, no kutava kwizima kuresha n'ubupfumu. Yesu ashimwe. Icyaha cyo kutava kwizima, haleluya, ngo ni kimwe n'ubupfumu. Umuntu yagiye kuraguza ahantu wa kimwe n'utava kwizima. Nukuvuga spirit ni imwe. Spirit y'ubupfumu niyo kutava kwizima ni bimwe. Ukabona umuntu afite umwuka wo kutava kwizima, uzamenye ko afite umwuka w'ubupfumu muri we. Yesu ashimwe. Haleluya. Murambabarira mutantera amabuye. Yesu ashimwe. Ndikubabwira ibyanditse. Yesu ashimwe. Umukazabona umuntu utava kwizima, uzamenye ko afite umwuka w'ubupfumu. Yesu ashimwe. Kwinubira Imana, rebellion, nacyo ngo ni kimwe no kuraguza. Ni kuvuga spirit kuraguza, ubupfumu, rebellion. Yesu ashimwe. Kutava kwizima ni umwanzi wawe. Yesu ashimwe. Kutumvira, rebellion, disobedience. Yesu ashimwe. Nabyo niki? Yesu ashimwe, ni umwanzi wawe. Ibi byabaye Samuel yabwiye Imana, yatumye Samuel ati genda ubwire Sawuli agenda arandura abamareki bose, yica abana. Yamutumye ati genda ukore genocide. Wabyumvise? Yesu ashimwe. Muri Bibiliya hariho aho Imana yavuze ati genda ukore genocide. Yesu ashimwe. Ati n'abana n'abagore n'abagabo n'amatungo n'ihene byose urimbure kugira umwuka w'abamareki uranduke uve mu isi. Yesu ashimwe. Sawuli aragenda arabikora, ariko abona harimo inka nziza, harimo n'ihene nziza. Yesu ashimwe. Atereka izi nziza. Haleluya. Arazitwara. Nukuvuga yarumviye ariko ntiyumvira 100%. Iyo wumviye 99% ni if you obey 99% is kumvira 100% ni pile ufasi, ni 1 or 0. Ntabwo ugomba kubikora igice, ubikora 100%. Nawe ubundi ufite umwuka wo kuraguza. Yesu ashimwe. Bakazabona abantu bari disobedient, akenshi uzarebe neza baba bararaguje. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Cyangwa baturuka mu miryango baraguzaga. Or they come from Yesu ashimwe.
witchcraft, Hallelujah. sorcery. Hari umuntu ndi Praise the kubwira Lord. ahangaha bararahiye. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Amen. Buriya iyo utsinzwe When you fail n'umwanzi or you're wawe defeated by your yaba adversary, uw'indani cyangwa uwo hanze either the outside uzakwama uri mu adversary or bibazo, inside uzakwama within ubabaye you, buri gihe, you always be in uzakwama troubles, ubona you always ibintu be in bikuvuna sorrow, you bikugora always be in bikubabaza, pain, ukama uri you always be in mu trouble. mutima wawe habyimbye. Yesu ashimwe. Praise the Niyo Lord. mpamvu tugomba kurwana intambara That's why we nziza, should tugomba fight gutsinda umwanzi mu izina very rya good Yesu Kristo. battles and Tugomba gutsinda umwanzi mu izina rya mighty name of Jesus mu Christ. izina rya In the mighty name of Jesus Christ. kandi ikindi nacyo nkubwira, One more thing. uko uzakingurirwa urugi runini imbere y'Imana, The more the Ni nako bigger uzagira door abanzi is opened benshi. for you, the more you Yesu have ashimwe. many adversaries, uko many destiny yawe enemies. iba nini cyane, Because your destiny ni becomes nako bigger, abanzi bazaba benshi kandi bafite your imbaraga. enemies will increase and will be Yesu more ashimwe. powerful. Ibyo biri muri Bibiliya. Praise the Lord. Mose yagomba gukura ubwoko bwa Isirayeli muri Egiputa, Moses has to ariko lead yapfuye the kuvuka people of itegeko God. rirasohoka ryo kwica abana But when he b'abahungu was bose. born, Yesu there was a ashimwe. rule to kill every new Yesu baby boy yavukiye i born. Betelehemu, Jesus was itegeko born in rirasohoka ryo Bethlehem, kwica abana bose. and there was Hallelujah. a new command Kubera to kill all baby amarembo bari boys because barakinguriwe their yari manini cyane. doors were so big. Amarembo ya Mose yari manini They cyane. had bigger doors and bigger Yosefu destinies. yakinguriwe irembo rinini, usomye muri And Bibiliya when ngo Joseph- se yaramukundaga. Hallelujah. Had a bigger door. Iyo His Imana boss loved him. igukunda cyane, When the Lord yagukinguriye loves you so amarembo much, manini, He opens for you bigger uzabimenyera ku doors. banzi bawe. You will see it nicyo kimenyetso through your kikwereka enemies. destiny yawe. That what shows your destiny. Hari umuntu How ndikubwira big is aha your ngaha. destiny? Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ubare abanzi bawe, Count your enemies urebe n'imbaraga zabo, and look at their uzahita power. umenya ejo hazaza You hawe. know your destiny. Praise the Lord. urebe abanzi bawe uko bangana, Look at your urebe enemies, n'imbaraga bafite, how powerful they nicyo are. kikugaragariza That shows ejo how hazaza hawe powerful is your uko hangana. destiny. Yesu ashimwe. How great is your Yesu destiny. ashimwe. Praise the Lord. Uzamenya mariage yawe ko izaba nziza, You will know how beautiful your uzareba marriage will abayirwaye be uko bangana. through your enemies, through people against your Hari uwo ndi marriage. kubwira ahangaha. It's just someone. Yesu for ashimwe. me. Praise the Lord. Uzamenya urugo rwawe ko ari rwiza, You know how good uzareba your marriage will abarurwaye. be Yesu when you look at ashimwe. people, the opponent Hallelujah. against your marriage. Satani azahagurukana na Sataniya, The devil will stand azana with n'ababyara all be the evil na spirits famiye yose. and all Yesu his cousins ashimwe. and the families baze bakurwanya. Icyo for ni them ikimenyetso to come simusiga stand against you. kikugaragariza That's a uko very strong aho ugiye sign kugenda of how ari great heza cyane. is your future. Abenshi ntabyo bamenya kuko Many people don't ntibiyizi. understand this Bahita because they don't know bacika intege, themselves. bati bikaba gatsindwa bakamera nka They Adamu, noneho failed bakava just in muri the Edeni. beginning. Just Bazahabwa like Adam icyubahiro. was failed and get out of Eden. Satani azi ejo hazaza hawe. Satan knows your Yesu future, ashimwe. knows tomorrow. N'Imana izi ejo hazaza And the hawe. Lord knows your future, Satani your kubera baza destiny. hazaza ejo And hazaza hawe because uko the devil hameze, knows your destiny, niba ari ahantu hameze neza, if it's a Satani ahita good, agenda a good akahafata. one, a great one, you Utarahagera. want to grab that before you reach Yesu there. ashimwe. Praise the Lord. Ni ukuvuga ngo kugira ugere aho hantu Imana yaguteguriye, That means ugomba to reach kurwana your n'uwo destiny, mwanzi. you must be in battle with that Imana devil. yababwiye ubwoko bwa Isirayeli iti mbahaye igihugu cy'amata n'ubuki, The mugende Lord said to mugifate. Israel Yesu that ashimwe. He's giving them the country of Ariko honey icyo and gihugu milk, cyarimo Abanaki, and go and grab the country. byose. But the country had cyarimo its Abanaki. own Ni people, ukuvuga bagomba kurwana the intambara. big people. So what they had to do was Yesu ashimwe. to defeat the battle, to Tugomba fight kurwana that intambara battle. nziza. Dufite amasezerano menshi. We have many Yes, promises. ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Uyu mwaka ngo uzakurwanya
In this year, Uzarwanya whoever business comes yawe. against you, Uzarwanya whoever will ikintu come cyose against your cyawe. business or any Bivuga of your ngo other stuffs, trouble trouble will come trouble. upon him. Ibi murabyumva. Praise the Lord. Ndikubwira ibiti ndikubwira abantu. Praise the Musohoke Lord. mbwira abamarayika bari aha ngaha. Yesu ashimwe. Mbwiriza Amen. abamarayika ko abantu ndabona ntibari kwakira. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Uyu mwaka, hallelujah. In this year, Uko amasezerano aba manini ni nako n'intambara how your ziba nini. promises grow bigger, your battle will also be more powerful. Utareba intambara. Don't look at the ureba isezerano. battles, just look at the promises. Utashira amaso ku ntambara Do urimo. not focus Ushira on that amaso battle ku you're fighting. Just focus on your Yes, promises, ahabwe your icyubahiro. destiny. Yesu ashimwe Praise the cyane. Lord. So muri Bibiliya hari umugani Yesu yakiriye abigishwa ariko arababwira In the ati Bible, there's a proverb umubibyi that yagiye Jesus kubiba says to the amasaka ariko n'urukungu rukuramo. Abatazi ikinyarwanda urukungu ni urwamfu. Yesu ashimwe. Birakurana. Hallelujah. Amen. Yesu ashimwe. Hallelujah. Amen. Mwitorero. This is the parable of the sower that Jesus said. The sower went to sow the. Mwitorero harimo amasaka harimo n'urukungu. Yesu ashimwe. Mu kazi ukoreramo. Hallelujah. Praise the Lord. Uzakorana n'iki n'urukungu. Rugomba You kuhaba. grow up with people against Kandi ubwo you, nibwo nzagufasha kuzamuka. and those Yesu adversities ashimwe cyane. will help you grow. Ugomba kumenya intambara urwana. Hallelujah. You should master your fight Hanyuma ukagera muri destiny yawe. to reach Yes, your ashimwe. destiny. Amen. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ntabwo ugomba kurwana wenyine. You should not fight alone. You should be sure that you're fighting together with the Lord. Always together with the utari Lord. kumwe n'Imana iyi si yakumira. Because away from the Lord, the Yes, world can ashimwe swallow cyane. you Amen. alone. Ariko igihe cyose uri kumwe n'Imana. But whenever you are you're with the majority. Lord, Amen. Igihe cyose uri kumwe n'Imana uri umunyembaraga. whenever you're the Amen. Lord, you're Igihe powerful. cyose uri kumwe n'Imana ntabwo uzatsindwa. Together with the Lord, you will never fail. Uyu mwaka uzabane n'Imana. This year, Hallelujah. stay with the Lord. Uzakwibesha ngo arakugwanya. Do Trouble, not trouble, leave the side of the trouble. Lord. And whoever will come against you will meet troubles. Praise the Lord. Iryo ni ryo sezerano. That's the promise. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Abakorinto ba mbere ibice 16 ku murongo wa 9. Hallelujah. Amen. Abakorinto ba mbere ibice 16 ku murongo wa 9. Hallelujah. Haravuga ngo kuko nugururiwe irembo rinini. Hallelujah. Ngo kuko nugururiwe irembo rinini rijya mu murimo ikomeye kandi abandwanya bakaba benshi. Paulo yugururiwe irembo rinini. A bigger door was opened to Paul. And that's how Yes, his ashimwe. adversaries grew. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Uko irembo ryawe riba rinini. The more your door is bigger, the more your adversaries will grow. And the more your adversary will be Yesu powerful. ahabwe icyubahiro. Praise the Lord. Amen. Bimbireba no mu buzima busanzwe murabibona. Hallelujah. This also happens in this life. Ikigaragariza ko Perezida Kagame afite imbaraga nyinshi. What shows that our president is powerful, all the countries are now Amen. against him Hallelujah. because he's powerful. Hallelujah. Praise the Lord. Abanyamakuru b'ibihugu ngo birenga 11 The journalism from- ngo baje kumurwanya. The journalists Kubera from iki? different countries come Hallelujah. together, join the Afite power ikintu against gikomeye him muri we. because he has Afite a very ikintu gikomeye powerful muri weapon we. within Amen. him. Yesu ahabwe Praise the icyubahiro. Lord. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Imbaraga bakoresha barwanya His Excellency Kagame ntabwo arizo bakoresha bakurwanya wewe. The power they use against our president, His Excellency Paul Kagame, is not the same that they can use against you. Yesu It's ashimwe. not possible. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Murebe muri Afrika mu isi yose Look hari the whole ibihugu Africa, byapfuye, byarangiye. in the whole world, Urumva there are many n'ubu different haguruka countries which are not even visible. Hmm? Who No has one. ever stand
up against them? Nobody. bafite iki? They have Ntacyo nothing. bafite. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ntacyo ufite nta kizakurwanya. If you have nothing, nothing will come Yesu against you. ashimwe. Praise the Lord. Ariko ukaba ufite agaciro muri wowe, ufite ibintu muri But wowe if you Imana have a yagushyizemo nawe powerful- ugomba kugera ahakomeye. If you have a This is powerful our and book, great Amen. future, the world will stand up against you. Ndetse n'umuryango wawe uzakurwanya. Amen. Even your family will come up Abavandimwe against you. bazakurwanya. Your siblings will come up Yosefu against yarwanijwe you. n'abavandimwe be. Yesu ashimwe. Joseph's adversaries Yes, was his ashimwe. brothers. Amen. Praise the Lord. Uzamenya umuntu ufite agaciro gakomeye, uzamenye You know Ibi how murwanya uko powerful bimeze. someone Yes, is ahabwe icyubahiro. by looking at his adversaries. haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Urugamba urimo The battle you're ushobora fighting, kurutsinda you can cyangwa defeat ushobora no kurutsindwa. or you can be defeated. Byose biguturukaho. It all depends on Ariko you. haleluya, But wikomereze mu mwami Imana, uzatsinda urugamba. be strengthened by the Uzatsinda Lord. urugamba. You shall defeat the battle. Uzatsinda You shall urugamba. defeat the battle. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Amen. Iyo igikundiro cy'Imana kikuriho, When the haleluya, beauty of God is on you, is upon buri you, gihe uzahura n'ibikurwanya byinshi. you always have many Iyo adversaries. uri destiny yo guhindura ibintu mu muryango wawe, When your destiny is iyo uri great destiny to change guhindura amateka mu things in your muryango, family, when Yes, you're ashimwe. destined to Amen. change the iyo uri history in your destiny family, guhindura amateka when you're destined aho to utuye, change the mu history gihugu, in your area, mu in your kazi, country, Yes, at your ashimwe. work, Amen. praise the Lord, ibikurwanya bigomba your kuza. adversary will grow bigger and bigger. Udaba shaken. Do Yesu ashimwe not, cyane. do not be shaken. Utanyeganyezwa n'ibyo biri Do kuza. not be shaken Icyo ni by all those ikimenyetso adversaries. simusiga That's a y'uko ufite sign imbere heza hazaza of hawe. great Yesu ashimwe. Amen. destiny. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Hari ibirwanya amavuta yawe, hari ibirwanya destiny yawe. Yesu ashimwe. Many things are many adversaries are Dawidi against bavuye your kumusukaho anointing. amavuta, yari yiragirira intama. Yesu ashimwe. Once David Yibereye was inyuma anointed y'intama. Yesu from the ashimwe. farmhouse, Ariko yavuye gusukwaho amavuta yo since kuba the day he was umwami, anointed, none hazamuka kurwana na he Goliyati. started having a battle. He Yes, started ashimwe. fighting with Amen. Goliath. Goliyati agomba kuza. Ubonye Goliyati aje imbere Whenever you are yawe, anointed, haleluya, Goliath will umenye ko definitely come. promotion ije. And when you see Goliath, you should Yes, know that ashimwe. something great is cooking for you. Umenye ko promotion ije. Just know that the Haleluya. promotion is Umenye closer. ko kuzamuka mu ntera bije. Amen. Know that your Yes, leveling up ahabwe is icyubahiro. closer. Praise the Yesu Lord. ashimwe. Amen. Ntabwo ugomba guhinda umushyitsi. You should never be Ntabwo shaken. unezerwe muri wewe. Start Haleluya. rejoicing. Uti wanteranye icumu n'agacumu. Uti And nanjye say ndagutera you mu fought izina me ry'umwami with bw'Imana Arrows and Israel arrows, but wasuzuguye. now I'm fighting you with the Hallelujah. name of Jesus you have looked Hallelujah. down on. Amen. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Amen. Igihe Yesu yari arangije iminsi 40 yiyiriza asenga. After Jesus Hallelujah. fasted for Ntabwo 40 yatewe days and n'abadayimoni. nights, he was not Ntabwo yatewe fought n'imyuka mibi by ize the kumugerageza. evil spirits. Yatewe na Satani himself. He was Yes, offended by ashimwe. the devil himself. Nta wundi washobora Satan kuza himself. He guhagarara came imbere ya Yesu against Kristo him. uretse Satani. No one Yes, else ashimwe. would come against him Wowe ntabwo wagwana na Satani except ngo for bishoboke. Satan. But Yes, you ashimwe. cannot make Satan stand up. N'akadayimoni ka feke kagukubita hasi. Even a little demon Ah? can shake you and put you down. N'ubudayimoni imbaraga buraza bukagusenya. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Haleluya. Praise the Ariko Lord. Yesu, haleluya. But Jesus, Satani yaraje. Satan Agwana himself nawe. came against him. Murebe muzasome neza. If you read Wamaze carefully, kumugerageza, yamugerageje gatatu. after Ku mabuye, he Yesu tried ashimwe. him Kumunara, on the stones, N'ibyo on the mubwira. towers, Yesu ashimwe. Yesu amubwira ati handitswe ngo. Handitswe and ngo, Jesus handitswe always ngo. replied by the Ijambo word of ufite God. muri wewe nizo mbaraga and the zawe. word within you is your great weapon. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ngo amaze gutsinda ngo abamarayika noneho baraza baramukorera. And after winning, Igihe the cyose angels came for yaragihanganye na him. Satani, abamarayika bari aside. Bariko barareba. When he match. was in the battle with Satan, Sibyo? Bariko the barareba angels were match ukuntu iri aside, kugenda. watching Haleluya. watching Nubwo the match ntirangikunze between sport, Jesus and football. Satan. Yesu ashimwe. Praise the Lord.
ngo barareba ariko atsinze noneho abamarayika. But after fighting his battle, the angels came. Igihe cyose uzatsinda uzazubona ubufasha bw'abamarayika baje. Whenever you win the battle, you shall see the help of the angels delivering you up, lifting you up, making things possible, bringing promotion, bringing wealth, bringing money, bringing peace and joy, and everything will change. Hallelujah. Praise the Lord. Muzasome mu byahishuwe Yohana. Hallelujah. Wandikire marayika w'itorero rya Sarudi, wandikire marayika w'itorero rya Philadelphia, read in Revelation amatorero arindwi. Yesu ashimwe. All the 7 churches. Ariko buri gihe rirangiza rivuga ngo unesha nzamuha. Hallelujah. By the end of each chapter, said, whoever wins, I'll make him stronger. I'll make him. I'll promote him. When you do not win the battle, you cannot be promoted. That's why we should win the battle in the mighty name of Jesus Christ. We should defeat the anger within us. We should defeat the depression within us. Defeat jealousy within you. Defeat everything. Should defeat every side. Because a good battle starts within. And after fighting, after winning within, and then you can fight physical battles. You can never defeat physical battles without the battles within. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ngo ndi umusirikare wa Yesu wo mu rwego rwo hejuru, nawe wuzuye umujinya, wuzuye urwango, wuzuye agahinda, wuzuye iki. Uwo musirikare byananiye gutsinda urwo rugamba n'umusirikare wa sangapi? Ufite amahane. Haleluya. Wirigura jajwe uri umusirikare wa sangapi? Byananiye gutsinda. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ask Jesus to win the battle in the mighty name of Jesus Christ. This is the last week of the month of June. We're going to enter the other half of the year. We're going to see the beauty of God in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Intwaro zacu z'intambara ntabwo ari nk'iz'abantu. Our battles are not like physical realms battles. Others fight the battles of the flesh and blood, but our battles are spiritual. And we need to have this strong weapon, the word of God. And whenever you're with Jesus, no one will come against you. And whoever comes against you will see the anger of God. Hallelujah. Praise the Lord. Byakozwe n'intumwa ibice 13. Hallelujah. Ibice 13 uhereye ku murongo wa 8 ukageza ku murongo wa 12. Byakozwe n'intumwa ibice 8, ibice 13 uhereye ku murongo wa 8 ukageza kuri 12. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Wahagaze ansomere. Yesu ashimwe. Ibyakozwe n'intumwa ibice 13 guhera ku Acts murongo chapter 13 verse 8 to 12 says, verse 8, but Elymas the sorcerer izina rye niko risobanurwa abigisha impaka ashaka kuyobya umutware watizera maze Sawuli ariwe Paulo yuzuye umwuka wera aramutumbira. Then Saul, who was also called Paul, wa muntu filled with the Holy wuzuye Spirit, uburiganya n'ububi looked bwose straight at wa mwana wa Elymas and Satani said, we
You're the child of the devil and an enemy of everything that is right. You're full of all kinds of deceit and trickery. Will you never stop preventing the right ways of the Lord? Now the hand of the Lord is against you. You are going to be blind for a time, not even able to see the light of the sun. Immediately, mist and darkness came over him, and he grabbed a bag, seeking someone to lift him by the hand. uwo mutware abonye ibibaye arizera atangarira kwigisha ku mwami Yesu. Hallelujah. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Hari umuyobozi Paulo yari ko arigisha ubutumwa bwiza. Haca haza umukonikoni nawe aritambika. And the sorcerer come against Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Kwari gikorwa gikomeye cyari giye gukoreka. Because there was a strong thing, a strong miracle that was going to happen. Yes, ashimwe. Praise the Lord. Yari umuntu ukomeye yari agiye kumenya Imana. He was a powerful person who was going to know the Lord. And Satan was opposing it, was against it. Ahita ariyopoza n'imbaraga nyinshi cyane. Ariko Paulo ahangana nawe. But Paul stands ahangana n'umwanzi. Ati wa mwanzi w'Imana we. Wa mwana wa Satani we. Wanga ibyo kugororoka. Wanga ibyo gukiranuka. Hallelujah. Praise the Lord. The hand of God is against you in the mighty name of Jesus Christ. Praise the Lord. He was opposing people away of the light. That's why he was punished by blindness. Paul knew that principle, because when he was opposing the church, in the dark, when he was in the darkness, he met the light of Jesus Christ and he turned blind. Yes, ashimwe. Praise the Lord. Umuntu wese uri kugwanya itorero arindagire mu izina rya Yesu Kristo. Arindagire mu izina rya Yesu Kristo. Arinduke impumyi mu izina rya Yesu Kristo. Arindagire mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi yose irwanya itorero ry'Imana ihinduke impumyi mu izina rya Yesu Kristo. Arindagire mu izina rya Yesu Kristo. They will lose their ways. In Jesus' name we pray. Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Uri umwana w'Imana. Uri umwana w'Imana. You're the child of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yari umwana wa Satani. Ariko we ntabwo uri umwana wa Satani. He was the son of the evil, but you are the child of the Lord. If you are the child of the Lord, then you have godly things within you. You command things and they happen. And Paul commanded someone to be blind and he turned blind for the whole week. And whoever is opposing the church of God, turn blind in the mighty name of Jesus Christ. Not by Hallelujah. power, by hands, by Yes, the Spirit. Praise the Iki Lord. gitangaza cyarakoretse. This miracle happened. Atari kugira ngo bigaragaza imbaraga za Paulo. Not to show the power Hallelujah. of Paul. Kwari kugira ngo abatizera babashe kwizera. But for those who do not believe. Niyo mpamvu mubona mu itorero ryacu Imana idukorera ibitangaza bikomeye buri munsi. Miracles happen in our church. Kugira ngo abatizera babashe kwizera. For those who lost niyo their mpamvu Imana faith ibikora. to regain their Yes, faith. ashimwe. Praise the Lord. Irakeneye Because the Lord wants bahindukira those who bakizera. do not have faith to have Hallelujah. faith again. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, ashimwe. Amen. Yes, ashimwe. Amen. Uzarwana urugamba rwo mu mutima wawe. Fight the battle of your heart. Hanyuma And tudwane victory. urugamba rwo hanze narwo. And then after you can fight. Ko mu Befeso 6:12 aravuga ngo abo dukirana nabo ntabwo ari umubiri. Because in Ephesians verse chapter 6 verse 12 says, ngo ni abatware abategeka isi y'umwijima n'imyuka yo mu kirere. Yes, ashimwe. Hallelujah. ngo ni principalities, powers, rulers, evil spirits.
ngo zo mu kirere. Yesu ashimwe. Ngo nibo turwana nabo. Those are Hallelujah. the ones who are fighting. Kabona ubuzima bwawe bwarangiritse cyangwa buri kwangirika. And you see your life is in danger and ntumenye ko hariho imyuka mibi iri kukurwanya, iri kurwanya urushako rwawe, ukabona mu rugo nta bwumvikane, ukareba ibi mu kazi bimeze uku, ibindi bigiye hariya, ibindi biri. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ibi mbabwira ndabizi kuko nabinyuzemo. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Buri Imana ishaka kukwigisha neza ntabwo iguha teori. Ibikunyuzamo. When the Lord wants to teach you, He does not give you theory. He gives you practice. You go through the same thing. Niho umastaringa isomo neza. Yes, this I'm telling you is my testimony. Praise the Lord. I went through it. Hallelujah. I know where I came from. Imana nyobora ku mukozi wayo, mugaragu wayo Papa Prophet Philip Banda. And then the Lord led me to his servant Prophet Philip Banda. Yes, ahabwe icyubahiro. And I started living again. Amen. You live again in the mighty name of Jesus Christ. Yes, Kristo. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Kera nari ikibazo. Hallelujah. A long time ago I was a problem. Amen. Now yes, I'm an answer. Amen. Kera nari ikibazo mu bantu. Hallelujah. Ubu nsigaye ndi igisubizo mu bantu. Amen. I was a problem, now I'm a solution to people. Yes, ashimwe. Praise the Lord. Nakintu kinezera. Hallelujah. Iyo mbonye ndi igisubizo ku bantu nico kintu kinshimisha kuruta nothing ibindi brings byose. joy than being a solution to people. Amen. Mbabwiza ukuri. Ibintu bikorekera ahangaha birenze ubwenge bw'umwana w'umuntu. To be honest, things which happens here, the miracles here, are beyond human understanding. Nta muntu w'umukobwa n'umwe waje ngaha asaba umugabo yamubuze. No lady has ever come here asking for a husband who's not yet married. Not even one. Praise the Lord. Hano. Hallelujah. Amen. Ninde ushaka umugabo? Muhaguruke. Yes, ashimwe. Hallelujah. Yes, ashimwe. Baguha urupapuro protocole, mubaha urupapuro abantu. Yes, ashimwe. Bandike uwo mugabo bashaka uwo ari we. Niba ari gikara, niba ari inzobe, niba ari umushoferi, niba ari unyongagari, niba ari umunyonzi, niba ari umusirikare, niba ari polisi, niba ari umuzungu, niba ari umushinwa, niba ari munini, niba ari muto, yandika aho ngaho. Protocol, bring the paper for yes, all these ladies who want to write the criteria of hallelujah they want. Yes, praise the Lord. Niba afite ari umucuruzi, niba akora akazi ka leta yose yandike. Umwaka utaha igihe nk'iki uzaba uhagaze imbere yacu. Yes, ashimwe. Umwaka utaha igihe nk'iki uzaba ukikiye umugabo wawe mu izina rya Yesu. Hallelujah. Praise the Lord. Mwicare. Yesu abagirire neza. Mwandike mwitonze. Ifoto ye ubanze uyimenye y'uwo mugabo wawe. Yesu ahabwe icyubahiro. Hallelujah. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Amen. Abaturwanya ngo ni imyuka yo mu kirere. Yesu ashimwe. Abaturwanya ngo ni powers, rulers. N'abanyembaraga bafite imbaraga nyinshi. Yesu ashimwe. Ariko wowe uri kumwe n'Imana ufite imbaraga kubarusha. Together with the Lord you're more powerful than ariko uri wenyine. I tell you uri mu bibazo. I'm telling you you're in troubles. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Argiye mpora ndeba abantu kaza wumva ngo runaka ngo agonzwe n'imodoka arapfuye. Yesu ashimwe. And you hear someone is hit by a car and dies straight. Buri mwaka nakora impanuka. And this makes me remember what I passed through. I went through. I used to have accidents every year. Ariko abandi ntibasobanukirwa ibyo ari byo.
Yesu And I now ashimwe have a clear picture. ntibashobora kubisobanukirwa. Haleluya. Amen. Kuko ntibaza abo barwana I get to nabo, understand what I was going ntabwo through. babazi. Yesu ashimwe. They don't know who abo are against bakirana nabo, them. haleluya, mw'iyi si y'umwijima, They don't know haleluya, who they're wrestling ukagerageza with. gushaka ukabona uri umukobwa mwiza. You Yes, try to ashimwe. get married. You're a beautiful lady. higeze kuza ahangaha And umukobwa, yet you don't get haleluya, anyone. Like, Imana ishimwe, praise the Lord. yari amaze umukobwa mwiza cyane There was a beautiful lady. ashimwe. Praise the Lord. w'inzobe nyinshi cyane, A haleluya, light-skinned lady. w'umunyaburanga. Very beautiful. mariage ze zari zimaze gupfa inshuro 5 ku munsi w'ubukwe, bateguye byose ku munsi w'ubukwe, umusore 5 marriages has Big up. failed on her on the Yes, day of ashimwe. the wedding. Amen. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Amen. ugatekereza ibi biri gutegwa niki, And you start thinking, kuko ntabazi why is this happening? ibirwanya ibyo ibimurwanya. Because you don't know who's Abantu against rero you, the opposite. barajaho ngaho bakibwira ngo ni ibisanzwe, ngo nta kundi, ngo byabaye, ngo none nakora iki, ntibazi go ko there hari and igisubizo. sit and think it's Yesu just ashimwe happened. cyane. Yesu niwe Many gisubizo. adversaries against Hallelujah. you, but Jesus Amen. is the answer Hallelujah. to that. Amen. Praise the Lord. Intambara tuzarwana, The Yesu battle we shall ashimwe. fight. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Urebye ntabwo imyuka ntabwo yigendera ngo ize kukurwanya, wari umwuka ngo uraje uko nguko. Yesu The ashimwe. spirits Hari not izi just ikagutera, come yes. and come against you. Yesu ari imyuka direct, ariko Some may imyuka come. myinshi ikorera mu bantu, But most of them come from people. ikorera mu bantu bakaza bakakurwanya, They work in ikaza people. igakorera mu And they bantu, come and abantu oppose you. bakakuroga, They ikaza come igakorera mu against bantu bakakugambanira, ikaza igakorera mu bantu. Yesu ashimwe Praise the cyane. Lord. Ariko abo ni ba Goliyati, nabo tugomba kubatsinda mu izina rya Yesu But Kristo. those are Amen. Tugomba kubatsinda mu izina rya win Yes, against them in the Christo. mighty mu name of izina Jesus. rya Yes, Kristo. Imana iri kuvuga uyu munsi ngo nashakishije umuntu yahagarara mu cyuho. Haleluya. Praise the Amen. Lord. Yesu ashimwe. Amen. Mbaho ubuhamya. I'll give you testimony. Yesu ashimwe. Maze mu muryango wanje, maze Imana, Yesu, Praise the Lord. maze ku Imana. Ubundi nta progress yashimwe. Amen. Uwatera imbere yabari kaporale. Yesu ashimwe. Abandi barabashumba birirwe baragiye inka. Yesu ahabwa icyubahiro, nta kigenda. Yesu ahabwa icyubahiro. Ariko maze kumenya I stood in Imana, place of my family. ndi mukuru muri There was no famille. progress. It Yes, was ashimwe. stagnation. Nahise nkingura Nobody was urugi. prospering. Yesu ashimwe. Amen. Abana bari nyuma bose ubu benshi barazamutse ndetse barananduta. But Amen. for now, Yesu ashimwe. most of people Amen. have Yes, prospered even more ashimwe. than Amen. I. Kubera iki Praise the nahagaze mu cyuho cy'umuryango. Ushobora guhagarara mu cyuho cy'umuryango ugahindura amateka y'umuryango wawe, Amen. ugahindura amateka y'abana bawe n'abazagukomokaho bose, byose bigahinduka. Amen. Ariko ntabwo byizanye, nararwanye. Yesu ashimwe. Ninde It will wafata not ideni just muri come. banki kugira aje I gusengerwa? fought. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Nafashe ideni muri banki inshuro nk'ebyiri. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. I Amen. took Ariko maze credit from the gusengerwa bank nta like deni 2 nigeze times. nongeye gufata kuko amafaranga yariza. But after they prayed for me, Sinamenye yaturuze. I've Amen. never Yes, taken any other ashimwe. credit. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ibibazo bimaze gukemuka. Haleluya. And after Yes, the problem was ashimwe. solved, Amen. Nahise abampa akazi babaye benshi birananira. Noneho nshinga company ubu nkoresha abandi. I got Amen. more opportunities Yesu ahabwa which I couldn't icyubahiro. handle alone. Yesu And ashimwe. I found a company Wewe and I uri give people kwizirika, uri opportunities. I give them kwizirika. jobs. Yesu ashimwe. Amen.
uri gutinda mu makorosi. Haleluya. No, you're delaying Kubera yourself udasobanukiwe. because you do not Ndasaba Imana ngo understand. igusobanurire. I pray ikwereke that icyo you hazaza understand hawe. your destiny. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Uhagarare mu cyuho cyawe ubwawe, mu cyuho cy'urubyaro rwawe by'abazagukomokaho, mu cyuho cy'umuryango wawe, mu cyuho cy'igihugu cyawe. Stand by destiny Igihugu of cy'u your Rwanda family, ngisengera of your buri country. munsi. I always pray for this country, Rwanda. Sengera perezida buri munsi. I pray for our president every day. Aguwe neza nzagubwa neza. Ari amahoro nzagira Whenever he's amahoro. well, we shall be well. Yesu ashimwe When cyane. he's peaceful, Yesu we shall be ashimwe peaceful. cyane. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Iyo ukunda umuntu, Imana iranamukwereka. Yesu ashimwe. Amen. Babwije ukuri mu Rwanda ni amahoro. Amen. Mu Rwanda ni amahoro. Rwanda is peaceful. Ni amahoro igihugu cyose. Amen. Abayobozi bacu bafite amahoro. Amen. Yesu ahabwa icyubahiro. Praise the Lord. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngiye kurangiza. Haleluya. Musomere mu itangiriro ibice 32 ku murongo wa 26 turangiza. Yesu ashimwe. Uyu munsi ni uwawe. Bwira uwo muri kumuti umunsi ni uwanje. Uyu munsi ni uwanje. Uyu munsi ni uwanjye. Haleluya. Yesu ashimwe. Itangiriro ibice bingana 32 ku murongo wa 26. Genesis chapter 32 verse 26. Itangiriro ibice 32 umurongo wa 26. It says, Wabonye yuko atamutsinze akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rya the man Yakobo said, "Let me go, for it is urareguka daybreak." bagikirana. Jacob replied, "I will not let you go unless you Kuri bless me." 25 ngo Yakobo asigarayo wenyine, haza umugabo aramukiranya bageza mu museke. Haleluya. Urumva barakiranye ijoro ryose bageza mu museke. Wowe urakirana se? Urashaka ibintu bize utigeze ukirana? Ugomba kurwana. Yesu ashimwe. Utazi kurwana ntacyo uzabona. Haleluya. Ugomba kumenya kurwana. You should know how to wrestle. Yakobo yararwanye ijoro ryose ngo ageza. Jacob wrestled all the night till the day. Yesu ashimwe. Komeza. Abonye yuko atamutsinze akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Haleluya. Praise the Lord. Itako rirareguka. Wabyumvise? Jacob's hip was raised. Itako ryaregutse. Uwo mugabo aramubwira Then the man said, ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati, Yakobo aravuga ati, sinkura kuruta ampaye umugisha. Itako ryaregutse atariko singurekura. The hip was raised, Itako ryaregutse but he will never let him ariko go. singurekura. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Singurekura utampaye umugisha. I will never let you go Abenshi unless ngabo if you itako bless me. ryaregutse. Most Yesu of us ashimwe. have raised hips, Ariko mwararekuye. but we have let go. Murarekura itorero. We let go of the Murarekura church. gusenga. We let go of Murarekura praying. guterana. We let go of coming Mwatsindiwe. together on Sundays. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nawe urebe ngo itako ryaregutse. Do not Uti look at singurekura. raised. Just I hold press tight on. Ndarwana urugamba. Hold on. Yesu ashimwe. and keep wrestling Ati singurekura until you get the Yesu blessing. ashimwe cyane. Praise the Lord. Marayika yaravuze ngo iki? Ati ndekura. Sinkurekura utampaye umugisha. Oya marayika. Uwo mugabo aramubwira ati, ndekura kuko umuseke The man utambitse. said, "Let me go, for it is daybreak." Urakoze mama. Impamvu yamuhaye. The reason for the angel. Ati
ndekura kuko umuseke utambitse. Let me go, for it is daybreak. Hallelujah. Praise the Lord. Why? Why daybreak? Because some angel only works at night. Yes, ashimwe. Not at day. Yes, ashimwe. Praise the Lord. Harabakugendera nijoro hariho nabaza kumanywa. Yes, ahabwa icyubahiro. Nukuvuga izuba ntabwo cyagomba kumusanga kiraho ngaho. That means yagomba sun should never yes, find that ashimwe. angel. Undati nubwo umuseke utambitse ntabwo nkurekura. But Jacob replied, even if the daybreak is coming, I will never let you go unless if you bless me. Ariko se uratitiriza kugeza ubonye umugisha. But do you wrestle and hold on till you are blessed? Yes, ashimwe. Praise the Lord. Yes, ashimwe. Praise the Lord. Bamwe mwashiriyeho n'Imana ngo reka ngerageze ngo ninabona icyumweru bidakunze ngo ntabwo bizaba birimo. Yes, ashimwe. Ntacyo wabona ku Mana bimeze nk'uko nguko. Yes, ashimwe. Abandi akaza ngo byatinze. Hallelujah. Yes, ashimwe. Abandi gwita ko ryareganutse. Aho kuba byiza byabaye bibi. Yes, ashimwe. Ngo reka ngende. Yes, ahabwe icyubahiro. Ntamenye ko icyari ikigerageza agomba kurwana naca akagitsinda. Yes, ahabwe icyubahiro. Ngo muri impact prophet yatubwiye ngo you will be messed up before you are built up. Kuba messed up mu Kinyarwanda nabivuga ngo iki? Ninduzi icyongereza hanga. Yes, ashimwe. Kuba messed up. Hallelujah. Kuba messed up ni bimwe twivugira i Burundi urameswa. Urabanza ukameswa neza. Yes, ashimwe. Imbere yo kubakwa. You will be messed up before you are built up. Iryo banga rero kujagarazwa, kwandagara, guhondagurwa ugacika iki? Yes, ashimwe. Ubuhamya muhora mwumva ahangaha nk'abarwaye ati naraje ahangaha baransengera ati noneho ngeze mu rugo biba bibi kuruta. Yes, ashimwe. Ariko nyuma y'uwo munsi akakira. Yes, ashimwe. Yes, ahabwe icyubahiro. Iyo utabisobanukiwe rero uhita uvuga ngo ndarangiye birarangiye. Ni ikimenyetso ko bigiye kurangira mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. 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 Ati singurekura utampaye umugisha. Nawe ntabwo ugomba kureka Imana icyo ushaka utarakibona. Igihe cyose utarakibona titiriza. Rwana intambara. Rwana n'abanzi bari muri wowe. Rwana n'abanzi bo hanze. Rwana n'imyuka mibi ikorera mu bantu. Yes, ashimwe. Urwana intambara nziza. Imbere yawe ni heza cyane. 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 Hallelujah. Hallelujah. Yes, ashimwe. Utiheba. Hallelujah. Ariko twigisha muri Bible school prophet yavuze ati amabanga natatu kugira ubashe kugera muri destiny yawe. There are 3 secrets to reach your destiny. Ayo mabanga nyabwira ayaribo. Irya mbere, I'm going to tell you those secrets. Never give up. The first, irya kabiri, never give up. Irya gatatu, the second is never give up. And the third yes, is never give up. Wabyumvise? Hallelujah. Irya mbere kudacika intege. Irya kabiri kudacika intege. Irya gatatu kudacika intege. The first, never give up. Second, never give up. Third, never give up.
Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Amen. Ati sinkurekura utamaye. I will not let you go unless if you bless me. Hallelujah. Praise the Lord. Kurwana n'Imana. Wrestling with the Lord. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Amen. Ku murongo ukurikiyeho. Yesu ashimwe. Kuri 28 aramubaza ati yego witwa nde? Ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Ati ndi Yakobo. Yakobo bisobanuye iki? Umuriganya, Verse umubeshi. 28, then the man said, your name, yamubwiye ati the man asked him, Imana what is your iramubaza name? iti urinde? Ati ndi And umubeshi. Jacob answered, Ati witwa nde? Ndi Jacob, he umusambanyi. answered, Ati witwa nde? Ndi umujura. what is your name? Ati witwa nde? Umuntu utapfa I'm a kwizima. thief. Ati I'm a witwa nde? rebellion. Umunyamujinya. Ati I'm witwa nde? anger. Munyamahane. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ubwira Imana uwuriwe. Tell the Lord your name, Yes, ashimwe. who you really are. Niwabwira Imana uwuriwe If you tell the iraguhindurira Lord who izina. you really are, He will change Yesu your ashimwe. name. Praise the Lord. Ibintu ni bine bitanga umugisha niba There are 4 mutabizi. things which brings Niba blessing. ushaka umugisha ibintu ni bine. Cyambere kwitaho abandi no kubafasha. Helping others and caring to them. Cya kabiri gusenga. The second thing is praying. Yesu ashimwe. Praise the Cya Lord. gatatu guhindurirwa izina. Hallelujah. Third is Witwa getting your nde? name changed. Yesu ashimwe. Praise the Witwa Lord. nzapfa ndushe. What is your Ah? name? Ah? Praise the Lord. Witwa peace. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Shalom. Yesu ashimwe. Amen. Uzahindurirwa izina. Hallelujah. May Ariko your nta name be na rimwe changed. wabasha guhindurirwa izina. But your name can never be utaravuga changed uwuriwe. unless if you confess who you truly are. Gonda bakuvuga uwuriwe muri wowe. You Uti must ndi confess umunyantege nke, who you ndi truly are. umubeshi, ndi umwicanyi, ndi you're umunyamandajajwa, ndi I'm weak, I'm a killer, I'm a ndi gossiper, umunyamahane, I'm jealous, ngira ishari, I'm ndi anger. umwibone, ndi ibi. Niwabivuga imbere I'm y'Imana, this and Imana that. If you iraguhindurira confess izina mu izina that, rya Yesu Kristo. the Lord will change Imana your name in iraguhindurira the izina mu mighty name izina of rya Jesus Christ. mu izina rya Jesus Christ. ariko urareba. Hallelujah. Ay, Imana ni igitangaza. Yesu God is ashimwe. great. Yakobo yavuze ati ndi umubeshi. Jacob said, I'm a Hanyuma liar. Imana imuhindurira izina ati ntucitswe Yakobo, And wiswe the Lord changed his name. And Isirayeli. you no longer Jacob. Ariko kugeza Now n'uyu you're munsi Israel. Imana yiyita ngo ndi Imana ya Aburahamu, Imana ya But ya till Isaka, now, until Imana today, ntabwo ivuga ngo God Imana ya calls him the Isirayeli. God of Abraham, God of Ukuvuga, Isaac, ndi and Imana ya God of Aburahamu, Jacob. ndi Imana ya Isaka, ndi Imana y'umubeshi, ndi Imana y'umusambanyi, ndi Imana The y'umujura, God of ndi Imana liar, God mu of ntege nke thief, zawe zose ni God of Imana. all your weakness. Mu ntege nke zawe zose ni In all your Imana. weaknesses, there is God. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Waturira Imana izo ntege nke Confess to zawe the Lord iraguhindurira all izina those kuko ni Imana weaknesses. He y'abanyantege will nke. change your name because Yesu He's the ahabwa Lord of those icyubahiro. weak powers. Uticira urubanza. Imana nta rubanza igucira. Never judge yourself because God Uticira is not urubanza ku judging Imana you. nta rubanza iri Do kugucira. not judge yourself because God is not Yesu judging you. bamuzanye abantu buriya abantu turi babi duca urubanza People rukomeye, are ducira evil. imanza zikomeye We abantu. judge people Hallelujah. so evil. Yesu bamuzaniye umugore wafashe usambana. They brought a Mu mategeko ya woman Mose ngo yagomba kwicishwa who was amabuye caught bamuteye having amabuye. Yesu sexual ashimwe. misbehavior. Agera imbere ya Yesu Kristo They ati brought ntabwo her to nguciriye Jesus. urubanza. And Jesus said, I will not judge her. Hallelujah. Praise the N'uyu Lord. munsi Yesu ntagucira urubanza. Even today, Ko mu Jesus ntege is nke not zawe judging ni you. Imana. Because there's Mu God bubeshi in your bwawe ni weaknesses. Imana. Mu buriganya bwawe ni Imana. Mu mujinya wawe ni Imana. His Lord Mu gahinda in your kawe life. ni His Imana. Lord in your Mu kubesha kwawe ni Imana. desperation. Muri biriya His byose Lord ni in Imana. everything Yitwa ndiho. you go through. I am who He's I God in am. all your Kandi ishobora weaknesses. kuguhindurira izina. Ibyo bintu He's byose God, bigahinduka. I am here. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen.
Yesu ashimwe cyane. Amen. Uyu munsi ni umunsi. Hallelujah. Today, Papa Prophet. Hallelujah. Father Yambwiye ngo Prophet, mbabwire iki cyumweru icyo ari cyo. Yesu ashimwe. Ni ibintu ni bitatu. sent Muri me iki to cyumweru tell ni you ibintu bigiye 3 gukoreka. things of this week. Kandi Things which are bizakomeza going to n'uyu happen mwaka in this wose. week, and they will keep on for the rest of the year. Icya mbere ni prosperity. The first thing is prosperity. 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 Mu Praise the Kinyarwanda Lord. nabyita Gutera imbere. uburumbuke, Uburumbuke. iterambere, uburumuke. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ntabwo muzi kwakira imitima yanyu irapfunze. Imitima yanyu irapfunze. Uzi impamvu mutari kwakira? You know the reason why you're not receiving? Because you don't Ntabwo have faith. mubizi. Ariko ubyizeye agiye kubona And prosperity whoever mu izina has rya Yesu faith Kristo. will receive prosperity in the mighty name Agiye of Jesus guprospera Christ. mu izina rya Yes, Christ. prosperity muri uyu mwaka. I receive Prosperity muri uku kwezi. Prosperity mu kwezi kwa munani. Prosperity mu kwezi kwa cyenda. Prosperity mu kwezi kwa cumi. Prosperity mu kwa cumi na kumwe. Prosperity mu kwa cumi n'abiri. Mu izina In rya the name of Jesus Christ. mu izina rya uburumbuke, uburumbuke mu rugo, uburumbuke mu kazi, uburumbuke mu byo ukora byose, uburumbuke muri business, uburumbuke prosperity. Mighty name of Jesus. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Iyo bavuze prosperity, hallelujah, Whenever we say imbago prosperity, ziraguka mu izina rya Yesu. Imbago ziraguka. Expansion. Ugiye kwagurirwa imbago mu izina rya Yesu You Kristo. expand your boundaries. Ugiye kwagurirwa imbago mu izina rya your Yesu doors are Kristo. going to be expanded in the mighty name of Bavuze Jesus Christ. prosperity. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Niba wari ufite igishoro cya miliyoni 100. If you had ugiye kugera investment of kuri 100 miliyari. million, you're going to have a billion investment. Praise the Lord. Igishoro cyose wari ufite. Hallelujah. Praise the Lord. Ucereka Imana. Show the Lord your Uchereke Imana. investments. Imana igiye Lord kucyagura your mu izina rya Yesu Kristo. Because it's going to be Ugiye expanded. guprospera Lord. mu buryo You're going to budasanzwe, prosper. aho abantu bazabaza bati uriya ni wa wundi twari tuzi. That- Haleluya, That- haleluya, Praise the haleluya, haleluya, Praise the Lord. haleluya. Aya magambo ntabwo ari ayanje. Haleluya. These are not my Imana words. isumba byose, Imana The ihoraho, word of Yehova Almighty Jire, Imana Jehovah itanga. Jireh. Ugiye guprospera mu izina rya Yesu Lord, the Kristo. giver, you're going to prosper in the mighty name of Jesus Uwo ari we Christ. wese, uri umunyeshuri, prosperity mu Even manota, as students, prosperity mu manota, grace, prosperity mu manota, prosperity and grace. mu izina rya Yesu Mighty Kristo. name of Jesus Christ. Haleluya, Amen. haleluya. Uri umucuruzi, prosperity. When you're a Uri umwubatsi, businessman, prosperity. Uri umuhinzi, prosperity. Icyo ukora cyose kigiye guprospera mu izina rya Whatever mu you do, izina going to rya prosper in the mu mighty name izina of Jesus rya Christ. haleluya, haleluya. Amen. Uri umuririmbyi, prosperity. If you're a singer, you're going to Uri prosper. umuririmbyi, prosperity. Musician, prosper. Haleluya, haleluya, Amen. haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Ejo nari kuganira n'umukobwa wanje Chantal, mukuru wa muri korari. Haleluya. Yesterday I was discussing with Chantal, Ndamubwira nti mukobwa wanje ufite the ijwi choir. ryiza. Haleluya. and I Yes, told her how ashimwe. beautiful is her voice. Atego pastor ndabizi ko mfite ijwi ryiza, Imana yarampaye ijwi And he ryiza. told me, Hallelujah. yeah, I know. Mubwira nti iryo jwi ryawe rikora muri Impact gusa. But I told him it only works Uzarijane here hanze in ntizongera Impact. gukora. Try to take Yes, it outside ashimwe. of Impact and see Ati the reka results. ntibyambayeho pastor.
And she confessed aterega that it naragiye happened to her. bampaye amafaranga ngiye kuririmbira ahandi mu itorero ati ndagenda ndashaka ijwi And they ndaribura offer me money to sing. Yesu in ahabwa another church. icyubahiro But when I abona reached there, kugaruka I haleluya tried singing Yesu and I ahabwa failed. icyubahiro And that's when she came urahangaha back. uhabwa imbaraga utazi izo When you're arizo. here, you receive Uhabwa power imbaraga you utazi do izo not arizo. know. Yesu ashimwe Praise the Lord. ijwi ryawe riraprospera Your voice ibyo ukora prospers. biraprospera Whatever you do ubucuruzi prospers. buraprospera Your business prospers. impande zose uraprospera All your sides prosper. Praise the Lord. haleluya Praise the Lord. abo twari kumwe ejo Those who were here mariya yagiye yesterday, gusura mwene wabo elizabeth Mary Yes, went to ashimwe. visit Elizabeth. waramuramutsa indamutso yitwa shalom And Yes, she ashimwe. greeted her in indamutso Sarah. yinjira mu matwi haleluya And the ngo hanyuma greetings bituma enter umwana her umwana ears. wari mu nda asimbagurika n'ibyishimo n'umunezero And the ngo baby in the hanyuma womb started elizabeth shaking nawe and yuzuzwa dancing mwuka out of wera joy. aya magambo ndi And kukubwira Elizabeth was filled with the yinjire Holy mu Spirit. matwi yawe This yesu word, I'm ashimwe telling you today, wuzuzwa mwuka today wera for your ears. mwuka wera wa prosperity mu izina rya Spirit of prosperity, mu in the izina mighty rya name of Jesus Christ. mu izina rya uhinduka uba igisubizo mu izina rya yesu kirisito Now send uba me igisubizo mu solution. itorero uba igisubizo mu muryango Solution to uba the igisubizo family. aho utuye Solution to uba the igisubizo village. mu gihugu Solution to the mu country. izina rya Mighty name of Jesus mu Christ. izina rya Praise the mu Lord. izina rya mu izina rya amagambo si ayanje These are not my ndi kure words. abantu bagiye guprospera mu izina I rya can yesu see people kirisito who are going to prosper in the mighty name of Jesus. ndi kureba abantu bagiye guprospera mu izina rya haleluya wari umaze iminsi mu ntambara yesu You have been ashimwe in troubles, Yes, in ashimwe. battles. Amen. Praise the Lord. wari kurwana haleluya You n'abanzi were utareba wrestling with enemies, Yes, with ashimwe. the opposite Amen. you can't uyu see. munsi intambara irarangiye mu izina rya yesu Today kirisito mark the end uyu of munsi the irarangiye mu mighty name. izina rya Mark your mu victory in izina the rya mighty intambara irarangiye haleluya Amen. haleluya Praise the Lord. winjire muri prosperity mu izina rya yesu kirisito Enter prosperity in the mighty name of Jesus Christ. today. ndahanurira irya nzu yawe haleluya This is a prophecy to your house. igiye kuzura mu izina rya yesu kirisito haleluya nubwo wazamuraga kuba kabiri gatatu izahora yuzuye Your house will always be filled. yesu ahabwa icyubahiro kiriya kintu cyose uri gukora haleluya yesu ashimwe uwiteka agihaye umugisha mu izina rya yesu Whatever you're trying to do, uwiteka agihaye Lord umugisha mu bless izina you rya today yesu in the kirisito mighty name of uyu Jesus mwaka Christ. mu kwezi k'icyumweru This year, this ni month, prosperity Prosperity will be upon you in the mighty name of Jesus Christ. prosperity 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 ni izina rya yesu kirisito haleluya haleluya hahirwa wowe wumvisha wa magambo Bless are nawe uri those who hears kudukurikira this kuri word. internet Even uri those kuri who are YouTube, following us on uri internet, kuri zoom on aho uri YouTube, hose on Zoom, ndaguhanuriye ngo iki on cyumweru Facebook. ku kwezi uyu This mwaka prophecy ni is umwaka for wa you. prosperity mu This izina year rya is yesu the year of umwaka wa prosperity. prosperity mu izina rya yesu umwaka wa 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 prosperity mu izina rya yesu kirisito haleluya Praise the Lord. haleluya Praise the Lord. hari umuntu imana igiye guha amafaranga abura aho yakwiza avuga ati Someone aya is ni going to ayanjye. receive lots of Aya ni money. ayanjye. Say, haleluya haleluya this is my money. Ikibazo Receive ugiye in the kugira. mighty name of Jesus Haleluya. Christ. ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga The problem you're Ikibazo going cyo to have is not the kwiyamanaza. problem of money, yesu but ashimwe the problem of Amen. agiye managing the kukubana money. menshi Amen. hahandi It's going to be a bikunanira lot. yesu ashimwe Praise the Lord. yesu ashimwe Praise the Lord. yesu ashimwe Amen. haleluya
Hallelujah. Praise the Lord. Ubundi guhera saa 8 nari mu masengesho ugeza saa 11. Hallelujah. The pastor was praying Yesu ashimwe. since 2 a.m. Subiye kuryama ngendegwa n'Imana inyereka Till ibintu now. bitandukanye. Yesu ashimwe. When he went back to sleep, Anyereka ibintu the bibiri. Lord revealed to Hallelujah. him different Yesu things. ashimwe. Praise the Lord. Ibintu bibiri. Two things. Hanyuma nkabona ntibigaragara neza. He could not Yes, clearly ashimwe. see the things, identify Maze them. Umwuka Wera ko ari wowe And wabinyeretse ibi he bintu asked the Holy bisobanuye iki? Spirit, you Yari showed me fichier yo this, muri and what does it mean? computer. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Nkabona n'ibintu byanditse ukuntu binanira gusobanura. There were things Yesu written on a ashimwe. computer, and I Umwuka Wera couldn't arambwira understand ngo genda what it ntugere imbere. means. Uri kwigisha ngo ndabigusobanurire. The Holy None Spirit told me, arabisobanurira. go Yesu and ashimwe. when you stand in the church, I will Yesu explain to you. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Hari abantu mugiye kwangaja abakontable mu izina rya Yesu Kristo. Some people Yes, are going to engage, Ntabwo muzabyikorera are ko going ntabwo to mwari hire bazi. some accountants Bizaba ari because you byinshi can't cyane. handle it alone. Yesu ashimwe. You can't manage it Mugiye alone. gushyiraho staff. You're going Abantu. to hire a staff Hallelujah. Hallelujah. of people, Ndi guhanurira abantu accountants. babiri gusa. Abantu babiri. The person is Yes, prophesizing ashimwe. for only 4 Abantu people. babiri. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. 2 persons. Kandi ibyo bintu muzabirebesha n'amaso yanyu. You shall see those things Hallelujah. with your own Ko eyes, bazaza bashima Imana. because Uwo they will muntu come ashobora kuba ari here wewe. praising Yesu the ashimwe. Lord. Vuga That uti uwo person muntu might ni be njye. you. Hallelujah. That person might be me. Vuga uti That uwo person muntu is ni me. njye. Say, confessing, that person is Ko ndabonye dosiye ebyiri. Yesu ashimwe. Amen. me. Because Ibindi nabyo Imana 2 yanyeretse. documents were revealed to the Ibyanje. pastor. Yesu The ahabwe rest icyubahiro. belongs to the Amen. pastor. I know Imana yampishuriye iby'akarere k'ibiyaga bigari. Amen. Oh, God has revealed things about Yesu East ahabwe Africa. icyubahiro. Praise the Yesu Lord. ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ngo nta na kimwe Imana ikora itagihishuriye abagaragu bayo. Nothing does the Lord Yes, do Amen. without revealing Yes, ashimwe. them Ejo to ni his heza. servants. Amen. Ejo ni heza. Amen. Ejo ni heza. Amen. Ejo ni heza. bright. Ejo ni heza. Kambabwire ibanga rero. Abazabarwanya Yesu ashimwe Amen. bazahura n'ibyago. Uzakurwanya Whoever azahura will come n'ibyago. against you, whoever Kuko will come ijambo opposing riravuga ngo you, uzakuvuma will be in nzakuvuma. troubles. Uzakuvugisha Troubles will be upon nzakuvugisha. him. Because Yes, the word of ashimwe God cyane. says, whoever is Ariko against you, I'll be warning. against him. Hallelujah. Praise the Lord. Ni secret ikomeye cyane. Kuko But let me uzakurwanya warn Imana you. izamurwanya. Amen. This is a Ariko hari icyo great ugomba secret, gukora wewe. but Yes, there's something ashimwe. you must do. Amen. Riri mu migani niho ndangirije. It's written Yesu in ashimwe. Proverbs. Mbere yuko tujya ku igaburo ryera, imigani 24 uhereye ku murongo wa 17 na 18. Imigani 24 uhereye ku murongo wa 24 17 18. Mudusomere. Makumyabiri na kane, 17, 18. Ngo ntukishime umwanzi wawe aguye. Hallelujah. Wabyumvishe? Do not gloat when your enemy Imana falls. izamukubita. Kandi Ariko wewe ubujijwe. It's written in Proverbs chapter 24, verse 17 to 18. Komeza. kandi ntukagire umutima unezezwa nuko atsembwe. Do not let your heart Kugira rejoice, ngo Uwiteka or the atabireba Lord will see and akababazwa nabyo disapprove and turn his wrath akirengagiza away from uburakari them. yamurakariye. Urakoze cyane. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ukuvuga ngo umwanzi wawe Your Uwiteka enemy, aramurakariye. God is angry against him. Umwanzi wawe Uwiteka aramurakariye. God is angry Umwanzi against wawe your enemy. Uwiteka aramurakariye. Umwanzi wawe Uwiteka aramurakariye. God is angry. Umwanzi The wawe wrath of the Uwiteka Lord aramurakariye. is upon those who are against you. Namukubita
ntabwo wemerewe kunezerwa no But kwishima when he beat him, kuko you're not allowed to rejoice about it. Uwiteka azahita bivamo. Because if you start to rejoice, Yesu ashimwe. Yesu then the Lord ashimwe. will change. Mwumvise ibanga. This is a Yesu secret. ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Amen. Hagiye kuba impinduka mu buzima bwawe. There are going to be mu izina rya Yesu changes in Kristo. your life in the Hagiye mighty kuba name of Jesus impinduka mu Christ. buzima bwawe. There are gonna be Hagiye kuba changes in your impinduka muri life in the business mighty name yawe. of Jesus. Hagiye kuba impinduka mu There are gonna be rushako changes in rwawe. your business. Hagiye kuba impinduka mu bana bawe. Changes in your marriage. Hagiye kuba impinduka mu buzima bwawe. N'izina rya n'izina rya Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Impinduka icyambere ni Changes. prosperity. The first thing is Yes, prosperity. ashimwe. Praise the Lord. Icya kabiri The second promotion. is promotion. 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 Receive promotion. Promotion ni ukuvuga ngo kuzamuka. Sibyo? Niko bisobanuye? Kuzamuka. Promotions means Uve leveling mu up ntera wariho uja from mu one yindi. stage to another to a Kandi higher intera stage. ugiye kujamo. Hallelujah. And Iyo ari that promotion stage, y'Imana ntuja mu when it's ikurikira. God's urasimbuka. promotion, you don't go to the next promotion, Yes, but you go ashimwe. higher. Praise the Yesu Lord. ashimwe. Amen. Urasimbuka. You go Hallelujah. higher. Ibyo bigiye kukubaho mu izina It's rya going Yesu to Kristo. happen to you in the mighty name of Bwira uwo muri Jesus kumuti Christ. ngiye Tell your gusimbuka. neighbor that you're going to go higher. Business yanjye igiye gusimbuka. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Amen. Niba mariage yawe yari gutegereza iyindi myaka 5. When Ugiye your gusimbuka, marriage was uve mu waiting kwezi, for mu five mezi abiri, mu years, mezi you're atatu, going amezi to ane. go Mbere higher. yuko You have to skip those years and it happens in 2 months. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Tumaze iminsi 3 dusengera ahangaha. We've been Hallelujah. praying for 3 days. Hari imbaraga Here. z'Imana. There's hari imbaraga power of z'Imana. the Lord. Aya magambo ndi kuvuga nuyakira arakugirira If you umumaro. receive this word, Yesu ahabwe it will icyubahiro. change something Kuko in your ntabwo ari life. ayanje. Because Yesu they're not ashimwe. pastor's words. Promotion mu kazi kawe. Promotion at your Promotion work. y'abana bawe. Promotion at your Promotion children. mu rugo rwawe. Promotion in your marriage. Promotion mu muryango wawe. Promotion in your Promotion mu family. gihugu cyose. Promotion in the whole Yesu country. ashimwe. Praise the Lord. Tugiye kugira promotion. You're going to Hallelujah. receive Vuga uti promotion. promotion. Repeat Promotion. 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 Ijwi ryo gusubira inyuma riracecetse mu izina rya Yesu Kristo. The sound of Ijwi ryo backward gusubira is inyuma not riracecekeshejwe mu silent in the izina mighty rya name Yesu of Kristo. Jesus. Ijwi ryo gutsindwa riracecekeshejwe mu izina The rya sound Yesu of Kristo. failure. Now shut in the mighty name of Jesus No more Christ. failure. There's Yes, no more ashimwe. failure. Yesu ashimwe. Praise the Hallelujah. Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ijwi ryo gusibira hahandi riratsinzwe The mu sound izina of rya Yesu Kristo. repeating. Ijwi ryo Now gusibira shut riratsinzwe in the mu mighty izina name rya of Yesu Jesus Kristo. Christ. Ijwi ryo gusibira riratsinzwe mu izina rya ni igihe cyo kuzamuka. It's the time Ni of igihe promotion. cy'uburumbuke. It's time of Ndetse- prosperity. Bugira gatatu. Ngo it's time for rest. And the third thing is it's time for Hallelujah. Rest. rest. Kuruhuka. Kuruhuka. Have a break. Kuruhuka. Time to have a break. Kuruhuka. Have a break. Ugwana intambara nziza. Ugwana intambara nziza. Wrestle the best battle. Murareba. Mbabwiye promotion. Look, Mbabwiye there's promotion, there's prosperity. prosperity. Mbabwiye And there's kuruhuka. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Ariko mbere yuko bigeraho But intambara. before that, there's a battle. Murashaka kubigeraho nta ntambara? You can't reach that without battle, without wrestling. Praise the Lord. Yesu ashimwe. Praise the Uko Lord. ugiye kurwana intambara. When Yes, you're going to ashimwe. have battle, Uko ugiye guhangana n'abanzi bawe. you're going to be fighting with your Uko ugiye opposites, guhangana nawe ubwawe.
Yes, fight with ashimwe. yourself, Ugiye kubona prosperity. you're going to receive Ugiye kubona prosperity as promotion. victory. Ugiye You're going to kuruhuka. receive promotion. You're going to rest. Yes, ashimwe. Praise the Lord. Yes, ahabwe icyubahiro. Amen. Yes, ashimwe. Amen. Vuguta uburumbuke. Repeat prosperity. Ukuzamuka. Promotion. Ukuruhuka. Ukutuzo. Peace. Ni izina rya Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus Izina rya Yesu Christ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Umaze iminsi urwana. You've been Spirit fighting igutera. Hallelujah, mu nzozi. with Ugaterwa. spirits in your Hallelujah. dreams. Uyu munsi ni umunsi w'intsinzi. And today is the day of victory. Uyu munsi ni umunsi w'intsinzi. Today is the day of Uyu victory. munsi ni umunsi w'intsinzi. Uyu munsi ni umunsi w'intsinzi. Uyu munsi ni umunsi w'intsinzi. Victory. 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 Mushireho impanda ya victory. Yesu ashimwe. Blow the trumpet. Apaniriye. Hallelujah. Hari indi mpanda iri special. Yesu ashimwe. Amen. Ya victory. Hallelujah. Tugiye gutsinda mu izina rya Yesu Kristo. Insinzi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Insinzi uyirebe impande zose. Uyirebe mu majyaruguru, uyirebe mu majyepfo, uyirebe iburasirazuba, uyirebe iburengerazuba. Insinzi mu rugo, insinzi mu kazi. In Jesus name. Muhaguruke muvuge insinzi. Sing the victory. Impanda y'insinzi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Impanda ya prosperity mu izina rya Yesu Kristo. The trumpet of victory. Impanda. The trumpet of victory. Impanda ya promotion. Impanda yo gutuza. Abanzi bawe baratsinzwe. Abanzi bawe Your enemies baratsinzwe. have been defeated. Abanzi bawe baratsinzwe. Your adversaries have been defeated. Abanzi bawe baratsinzwe. Wa mudayimoni wakurwanya aratsinzwe. Ya myuka mibi yakugenda iratsinzwe. Amen. Dayimoni w'ubukene aratsinzwe. Amen. Dayimoni w'inyatsi aratsinzwe. Amen. Dayimoni wo mu mazi aratsinzwe. Koma induru, vuza induru, vuza induru, koma amashyi, sakuza. Sakuza, 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 sakuza. Sakuza, sakuza, sakuza. Sakuza, sakuza, aratsinzwe, aratsinzwe, aratsinzwe. Aratsinzwe, aratsinzwe. Aratsinzwe mu izina rya Yesu. Aratsinzwe.
amen haleluya amen intwaro zacu Yesu ashimwe ngo si nk'iz'abantu haleluya iyo duhimbaje Imana iyo turamije Imana haleluya inkike za Yeriko zirasenyuka bariyere ziravaho zari imbere yawe amen ibyakugwanya byose bicika intege amen iyo duhimbaje Imana tukazamura izina ry'umwami wacu Yesu Kristo haleluya amen haleluya amen abamareki baratsindwa abamidiyani baratsindwa za mandwa z'iwanyu ziratsindwa intwaro zacu ngo si nk'iz'abantu ngo ariko zigira imbaraga nyinshi imbere y'Imana izo nizo mbaraga zacu intwaro zacu zigira imbaraga Yesu ashimwe Yesu ashimwe zamura amaboko uhimbaza Imana uhimbaza Imana